Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Uma ukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo kule channel wena bese uthola i-notification, then bese uyangena kwivideo ngokushesha uyayibuka. Zikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu-ke sikubhekela-ke nje kuyigeme ezenzakalayo la KwaZulu Natal. Ekuseni-ke nje sivuka nje udaba-ke oluvelayo laphana-ke endaweni-ke yaseThekwini kwaBesta. Abantu bangakhona-ke abasafuna ukuthi-ke sithi kwaBesta eNanda, but-ke ngokwazi kwami uBesta between iNanda noMashu. Kunesigameko esenzekile-ke ebusuku laphaya endaweni-ke yakaBesta area 2 laphaya ngasePhoyintini. Kunesigcenyana nje kuthiwa laphaya isePhoyintini, abantu bangakhona bazokwazi, kodwa-ke kuse-area 2 bese kuba indawanyana nje kuthiwa-ke isePhoyintini. It's like kujika iteksi somewhere laphaya. Kuthiwa-ke bekade kubanjwa-ke umnikazi wesitolo inkunzi oyi-forum noma ngithi-ke ongaphansi kwe-forum. Bathe besambamba nje kanjalo kwase qhamuka-ke futhi-ke omunye-ke umfowethu ekuthiwa-ke uPhilani, naye-ke futhi-ke oyi-forum. Babe-ke sebemdubula-ke yena bambulala lo wesitolo, naye-ke ungaphansi kwe-forum, kodwa-ke akazange ashone. Lento-ke yenzeke laphaya kwaBesta endaweni-ke yaseNanda eThekwini, okusolakala-ke ukuthi-ke i-West Gang. Kuthiwa-ke nje iforamu ayibheki ilo iphungula kancane kancane igenge ye-West Gang. Like ivideo, usubscribe kwi-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngulethela-ke indaba eyitrendayo usuku nosuku la kwi-Trend TV. Okwamanje asihlangabezane kwivideo elandelayo.